timi ama obi aho ahenhan no na nyina yetimi etu mpon efie dwumayɔ na yɛka ho asɛm no ɔmbɛboa ɔmo yerenom na ɔmo ho betimi ahenhan ɔmo na ɔmo so ɔmo betimi etu mpon enim sɛ mmarima no boa in that direction a ebetimi ama obi a eni egi wɔ fie na nyina yetimi akɔ yenim. Owura ire Jocelyn adi okoso adi tuja chem se de ncha na wade agina ache nyina no se ade afekra wo ni kunu se ni o senior no na ni kunu hata emema no bi ho a obetumi aka se me kohwebo abana ni yiri su senior ni be su wo de nko su ma ne mu nkitenkete no na wuyi na wo hata basa ma wade eso di achi ewe Facebook ni so bo Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na hwe ni so ade bi o ene dai ye wokuo bi a ensha ban asen wo mudin aye Professor for Sentiment wo foundation no ena wo ne Ghana judge fo aka bomu ena afen so wo ne Open Society Initiative for West Africa ka bomu ena wo aba sunwane so oyentete ye de ama atemuafo ntete ne sen National Narcotics Control Commission Act year na 2020 no ne eka de ekire dwuma ebedie no ebi wo ho no mo asese omunya ho tete ma akire fo na bia anatemuafo ne kopie wo mani mo court dem a wo ma hunu sade wo mbesi adi wo masam asiafa na sa dwuma ekọ no ena Owura Jonathan Osei Owusu wo executive director the Massa Foundation yi one central for etwetwe nkwana wode to Sompa ya ni mu se emre bi atwamu nanka Justice for All program emaye no se ekoba ne se yede obi ekoto remandia remand ho nko a wotumi konfie nu remand ho nko a emfie du se ya mfre na asem kura wo court na wakana asem kura me yatie eno no say se Justice for All program bae no amakwan amatemuafo tumi kwotena se no ma frɛ remand fo ni nyina prison fo wom prison officers wo ho apostle fo wo ho office of the attorney general na msi fo wo ho na fe ya he prison fo no wo mo da remand wo mo list kwaku kansa obeda remand emfie num yenyantie na sem no no mo tie no ho a sese wo san kodam a wakodam de sese wo san kodam no ne yagya no wo sese ade we no aboa ma remand fo dodo eda ho no eso ati se hwi. According to statistics from Ghana Prison Service, a remarkable achievement that Kenya and other countries are understudying to do something similar. If you look at Nigeria, our brothers, the remand population is somewhere around 69-70%. That means they are even more than the convict population. If you look at Liberia, 48. The last time I checked with Kenya was about 42. So meaning Ghana, we've been able to reduce it from 33% to 9.8. Then that means it's remarkable. And in terms of the prisons, World Prisons Brief, Ghana is third in terms of the lowest remand population of prisoner population in our country. And that is a remarkable one that we need to do. Onipokasa yeyi Owura Jonathan Osei Owusu executive director at the Professor for Sentiment Foundation. Boja ye kasi bon de bro na watwi mu no koso na like bi na share na document aba was Sompa 98.9 ana Sompa FM na uko YouTube nso ana wa bo Sompa TV ubehu ya all life na nya space na hye no hey sefra bisimo sefra frisipo sefri techro obehu no ho yento akase bon so nkopiem wo bono east ahinkro tachiman na Owusu jare otosmiani akomuhene onukran so ehwe akire se manhene edema eye tachiman nananum atrankunya esan se otnam anaso hwekire edema ose ade ayo akumfi amiaw oni o manhene edema nananum atrankunya watachiman na nana ade atuda chemsem Obama mpene na nado danko kufado ene na bana baso papa se empo eye emfasudia eba ya na saboto mu gina so ka se bunu mantem mo nso betimi atomo ne ababe from bunu east no afre no mahu se emfasudia kwaso pa na sa emfasudia kwaso no mani kratwa we se edi wa dance pa ne sent no na Owusu jare
edi tudwa echire mu sem wo hwe bra bi atwama na nananom amo ewo achirichiri pa wo hwe bono mantam ya nasa bro ne hafo a na bi mu wa achiri no mu nyina duru bra bi o so mo ba bepiem ewo bono ne hafo mantam ayin kro yesu ne kro diam sem ye ba meeting ya hemfu nhyiamudie nanso ene pani bra behwe ensan sem mantam ne timi atititi bi mu ne chicheche bi mu no aba beto dia sem wana womo ewo tachuman womo kentampo omo nkranza north and south ne emiamia hodo nyina no sese de womatumi aben eye tachuman a se basen hyemude bi ekoso atumi aboapa na no nsu dare koso de tudwa bia ochire mu sem nyamia no nukurani wo ba behwe eden ahodo ne empuntu a ekoso a na eso ni papa na koso de nsem atudwa wo abra na dwumade ekoso ano mo epaw eye eda foforo kra wo asin ama National Health Insurance Scheme say we ene aya bono eastin so womo dia wode ema womo ewo eye tachuman nkranza kwantempo so aka akram no duru fori krom no eho ana dwumade course sei ana nana owusu jarotos mienu etrem Mano kofa health insurance pa Ghana. Nkransa St. Teresa's Hospital. Oble di buy. Ti e buy na trese. Ye nyina pese. Iwure mu na tumadie no emi pe. Eti nanoma na nanom ene assembly na regional minister two na mon say ye pepu no east no. Na ye pre say ye benya ntuduma bebre. Bono east nya aye no. Bewura adedankwa akufo President Edimaya no. Say who faso no bi ni. Say ye regional coordinating council. Regional police any the kanka ho bebre. E did say me I share no apaya so esisi nande the whole no east yenya ye officer etisi. Say bibia no na nipa ba nyina emfa ni die kase ema aban say with father boy na say to me adu something for so. Me say abekoso atretri na dumadi na provo ya say unni afomdena otiwi asekwa ontimi yeshi ti adise bae ora bena okoboy na oba hona matise odin no ye okoboy dia na ye nkran bi anene we na owusu jarotos mi no ne akwamu hine no ne kran so hwe akire se man hine de ma na matrankonya ewo tachuman na mikobi ne manka bi de eya Dr. Bernard Okobo, Chief Executive Officer, Edmund National Health Insurance Authority, NHI, one on so de Abasubo, Edma, one or what bono mantamia, and then the baby and sem. Oberhe officer, who do Makumako a year and so, now share in Yuma Pa, Air Kwasu Titru, and National Health Insurance Authority na. Yamen graduate for no cool who two who saw say, or Bebo, do the sent to know Yakwanyano, what the Abasubo Emma Womo. Let me take this opportunity to thank our staff in the Bono East region for their incredible job, scoring more than 100%. I was tempted to think they got past questions if you look at the scores, but my check showed that it is by dint of hard work, so congratulations. We have introduced a policy we call the Sunshine Policy. I would like to say that since we started this policy, suppliers have called me that doctor, the payments have improved now, because now everybody knows what is happening. Every month, every 30 days in this country, at least for the past 2 years that I've been working with health insurance. I work with health insurance as a board member and then as a CEO for about 24 months. Every month, we pay an average of $12 million to health facilities across Ghana. $12 million, that's about $150 million every 30 days to all facilities in this country. We take fully on board the advice for artificial intelligence, AI. As we speak, we've started conversation with some people on how to use AI when it comes to our claims management, like you suggested. I will take the issue. Penny contract for that NHI, National Health Insurance Authority, Dr. Bernard Okobo and Edinson Kotujo Bra, Opiemu Ewo, na Enumuno,
ana honorable Kwasi Adujan Bono East Regional Minister ono nso ekoso ade tudwa etremo dwumade nasen esan se okoro no se hwe menkwa me mama mepiem ho esan se dwumade keso dwumade bia wo sen wono wo municipal ne district nyina no se oye district chief executive and municipal chief executive a water chiba north and south Nkranza north and south Kentampo north and south sanso na omo wo me nyina no omo ka regional coordinating council na mo konso anso esen omo so aboa ama NHI no nso tumi afa ntuma pafra na tumi aboa ama wona owabu no isene ne mpatamu asabisabio womo kopiem yaresabi omo bre ewo sekatwem no NHS na tumi aboa esanse mampani na nando dankwaku fado ne MPP aban no womo ni so de nu kase pa so mbehwe ama health insurance scheme no atumi agina ne nanso. His Excellency Nana Addo Akufo-Addo and the MPP government has once again seen the need to rescue and restructure the National Health Insurance Administration with increased budgetary allocation to the National Health Insurance Scheme. The MPP government has driven innovation, efficiency, and professionalism into the scheme after it was left in financial distress for 8 years. Today, Nananom, we are here to commission this edifice that will house the staff of the scheme to provide efficient service delivery to the people of the Bono East region. Honorable NHI Chief Executive, I applaud you for the gift of this building to our region. We are grateful to you. The Bono East region is made up of 11 administrative districts. Currently, we have offices in 7 of the districts. 4 of the districts do not have offices or operational centers at all. They are Techiman of Nkranza of West and Senate East. These districts have same mandate to the citizens within their jurisdiction. Nana Chairman, to note that our region, the Bono East region, where I Bono East Mantam no so for Honorable Kwasi Adujan and a course on so this answer to the Wabra, Honorable Bernard Okoboy Kopiemono. Enrada Dr. Kojo Afarijan about to commission that ya kwanya dwumadie bia se kire na adwen no se yeto oba awia baby asesa mali nyina de kom ni yakobo akire ni yediclare abato mpasue so nipa asumasi ni yayi ni samra hyebedwani efro collection center wo se electoral commission kwaso atete bebre de ka ho saa na ya na emakwan amakalabule ne frakadam ekoson ena no pay wo sompa de ache bia so no Dr. Christopher Ampedu wo obi a wa ben e wa manwesemu o chena dwe wo ho no se kwadwo wo case di o nanso so Ghana ha no baabi wo ho ya na network kura ani ho enti wo kase anya na abefo ne ya nso anko collection center ho a osusu se emwa Regis Center State here. First, let's get to about me now. Relay a call electoral commission. I want to declare. And now can you Buma that they want to declare result. Now, Ebra constituency is also no. Also, and a coalition center more. If the constituency, no, they say it's also just what can see now with the call be a regional capital and then a call electoral commissioner. I mean, yeah, so you go. NBC, NPPDA, what would you do? But coalition centers, what more representative? Almost in Canadian and Zana, or more as in sign for the Asia, as you say, and then this attack. All 1 year to move all that money. And you know, let's say, a GDA, me, away across for the electoral commission, for and 54 or Ghana, Asia, or no, I can say, who's the answer a bit more. The system here because the idea those and coalition centers so plus say the best facilities amma near much could do electoral commissioner Dr. Christopher Ampedu obi a wa ben e wa manwesem wo kirade e wo Pentecost University. Afeya twakas yebono so information center sawie mama yanya ntesa mo topetepa Tony J Enterprise ene Sanes Cosmetics me chamo so mabiemu kuha yanto akase bono so odo chirechire ni bi atomu emfie makomako enso ne nyina ne se wakofefe eye obi eto anase wahwenya nkopo anim din afefe abofra bi ochire na de ewo school na abofra ne obi a wadi mfie du amiensa wo ye bema na no nie
Abrante aye ka ne wasam ya ne dinde aye mensa a baba to ja chanso adi mfia duonu nso na o kira de junior high school ewo kura ne dinde aye lume ahuga kokpe ewo MA basic school ewo Akachi South municipality of Framantam na ne nyina ne sen soga kokpe circuit court kwa asetra ne dai na nne wo mo etra se na mo se mensa believe bomode ne konfiem nso na o se adai na Abrante o kira de yi oyobi a ukopiem ewo baabi o kira de yelume ahuga kope MA basic school na wo kira information and communication technology ICT o kira bisanso kira brofokasa English na no ana beto dwa wo court o sen ya de kwadu ni nyina bo no se wo de one beman a cha sanya bema tedua ketwa ahwe nyankopon nim din se wo kira ICT no wa download nyama bebre guma o pebabi ede akwahwiagu na wanya baabi anso nhwe se Abrante a wadi mfie du amienso teacher ni ankasa kire na de no ana se de wo download agu pen drive mu no wakwahwiagum na no ana detective chief inspector Joseph adwongba ede Abrante kopie mu ewo court na nne court no kwa asetena na yewura ni dindi Joseph Mark Ali ehwe di no se mensa believe wadi mfie du nso ba ne sen ma bupa na wan tumi ankofa bi na Abrante a wo chena de wadi mfie dumiensa 13 years wodo be mai kokofa ne to Abrante ane dindi mensa believe se asana mo kano de enya no kura na no na detective chief inspector di to ja chem sem ensem ni ba beto ja Abrante wa fantiti epamu a chese ba disua de kirem onim de nanka obi anu so bo no homoden pa wa de kirem na wote kura ne dindi dzodze ewo Framantam honom Abrante o kire na de no oye bema ne se wa fa ne se ne bibia no na de na akoso ama empanifo mo hwa de suansem so ewo lume ahuga kpope no atonsa fra na bisa no se nokura bia enim na no na asam ne kopia mu wokoto na koto kwa setena na no no mtiem ensema detective chief inspector Joseph Adongba de ba be piem no na chese ade mensa believe no chese otaye papa na na koto no hwe di no se nyamia no nokura pa sa obepiem Framantam ha na hwe ma hofefo pa wo vota rege ne mpatam na school kra kira de ma wo mo kira de abi adodo na nware ye wo betumi kura firi ho ba bono mantam ya sunyane nya kwambro no mase nware ye mere nware ye wo ma mkeka ka ho nyina ma hofefo wo adwum ha kama na nkwa ba befa bi nso amane sa eno na Akachi South education director ni di to judge sem wo ho adwuro mo papa esan sensem ebo mo bisa Abrante no wo se nya no kure no wo mo kwasoa to ma dwunim na enum na beto judge sem na domestic violence and victim support unit 20 friend Dobson no wo ma chi wo mo tie no na mo se dabi asem de Akachi police from na magen wo beje asa na mo tutu Abrante no kirekire ni na no se eyampa meditum mafa ne to baako mienu miensa enan Abrante no di mfedu miensa na ne to nyina sei chese koto se sei kura wasa ne to no kone kodam mfie nso asembe na woken se meme wa ha onware hwia love ya yes kura no oguri tugum na obeso osemi tonga on se 13 years dabi no mistake sano hia no be ya dabi onu be sha no be ya ye kansisi so no mistake no dabi well hia aso ma mare yi na ni ato da we mpaibo open so no achechire ade ni free ni mu dia dabi hwe oyo oba na mpese be ma no be jo title a o nu sia kansisi so we dia be boa na enantwie yanto akase bone so ade hye wo yelibato eno ye krokuma bi ye wo nogbokpo ye wo Ketu South Mansini mu wo Framantam mu na busua asem asi ade hye ne da sorry ne ya ade a wo mo hunu ne se wo mo kane assemblyman Owura Christian Kwame Amuzu waka nkyeregu wo de ahoma son ne mene na waku ne ho wo de mfrinhia aduosia na ne yire maame Amuzu sen wode ne kru tifie da bia omsra no pa be na de nkwada akwa school ena no pa emira na nkwada no so form kone de mani aha me ho wode nkwada ne ikwa school aba wo ba ya mira ma ba o efo pasa wo kohwe ya be mai ena wode ahoma so ne mene ya ogina ho a wawu ya Owura Jonas foto agbagba
wono ye assemblyman premprem owo ho na wo kasa no sen aya ne wonwa otane ne di nkomo pa na nuru akro ne kasa wanka bibi ase bia bibi ha na adwen bibi kire ne so ne yire tete no wode ka bi ana bibi kranti ese so ono maduro anampo woje ne nkofri ne nsam a wo mo da sorry ye wase ne ho ahoma yi enti wo mo hwe ani mu se wosi fo be sha ase nhwemu na se bibi wa akira ba bia ese mra ne de to no wo watumi e de ato Yenyina we so ne mfa kasebo de bra wo fiada boja ya kasebo no nyina ensi kasebo de mfo nyina ana so ya sene boa ye amietumi de bra Mary sanso ana wono ka ho Peter Kofi Brown one eye abrantia ne din ede eye Benjamin wo mo nyina atumi boa ye ama ye samfo pani a ne din ede eye Dennis Pepra wamutumi ebuaye na yenso a yebedi ho paremfo edebreo eyeme ochiame kwasi nimo mene akue nyako abro no maye sorry na DJ Aboske de Sompa Drive Brown dimba kwa de ma no Peter Kofi Brown ni nua we station ba ko bi ne niyo na bi pepepe Peter Kofi Brown Amanfwe jackpot mu hini nabo. Betway atina kesiye jackpot ni new for 17 games.